Aloys 250 nk'ibisanzwe tugarutse nanone kuhageza update za UEFA Champions League, irushanwa rikunzwe cyane ku isi natwe hano iwacu mu Rwanda. Guhera ku isaha saa 3 z'ijoro aho Paris Saint-Germain mu mukino ubanza yari yakiriye ikipe ya Aston Villa mu gutsinda kimwe Paris. Uyu munsi rero umukino wo kwishyuraho Paris Saint-Germain yasohotse mu gihugu cy'Ubufaransa, ubu ngubu yagiye mu Bwongereza gukina Aston Villa umukino wo kwishyura. Ese niyi bukomeze tubihanga amaso mu gihe kandi nanone ekipe ya Barcelona mu mukino ubanza yari yabashije gutsinda Dortmund ibitego 4-0. ubu ngubu ubwo rero no kubihanga amaso tukaza kureba hagati ya Paris Saint-Germain na Aston Villa birarangira gute, ese hagati ya Barcelona na Dortmund birarangira umunsi w'ejo nanone ekipe ya Real Madrid zaba yakira